Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Saan ang nagustuhan ni Lindon, ti imbaga ti amana. Iso nga impapas na ti busor na kani Unyol. Iti day tamad lagun daway, nakita ni Mr. Fortesa ni Dolores, ket nakorsonadaan na daytoy. Nagsarsarita nga ron dagiti dua iti maysa asaled. Iti sabali ang bangir. An na yan ni Ruben titakyag na. Gapo iti panang tiritir ni Lindon, idi naggubalda. Mas daaw ni Ruben. Gapo takabalan matgayam ni Lindon, ti lumaban. Nakunana asaan pa'y aday jay ti maudi a panagkita da. Kabayatan na. Iti resto bar. Agsarsarita dala kay Ignas ken General Barbosa. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! General, amom kadino sa dino itanti ayan dagiti anak day di agila. Ignas, nabayagan nga amom no sa dino ti ayanda. Anya ti kayat mo asawan, General? Agpinpin na tayo itan dagiti anak day di agila. Anya? Asino tidakdag kamatom, General? No di mo ibaga, may salakalbit ti gatilyo ti paltog ko. Mapukawon ti biyag mo. Panagkunam nga ta, kat mabut-butag nak iti dayta nga ibang bagam. Ignacio. Sa anak amang rabrabak, General. Patayin kang langitan! Di mo maaramid dayta, Ignacio. Paikit din na saan, General? Sakbay ang makalbit mo ti gatilyo ti paltog mo. Ado ti mairaman amatay. General, sigurado kasi kalaang timatay. Ignacio, kita am ti aday ti bakrang ko. Saan la paltog ti nakasukibot kanya. Granada. Wan, kanayo na nakasagana itian niya man na mapasamak. Ulitek, sakpay ang makalbit mo ti gatilyo ti paltog mo. Ado ti mairaman amatay. Ayop ka, General. Anya pa'y natin aramidam. Aramidam mo ti gayat mo. Taik katak mo ti pinti Granada. Oo, General. Karakaritan ka, Ignacio. Apay adi mo kalbitin, tigatilyo ti paltog mo. Tap nagpapada tayo na sumaklang kan ni Satanas. Apay nga da ka pala dito hideout, Doña Dolores. Gaputa kayat ko pa itagtali na dito'y Lindon. Manuti ka sa pulam, tapumanaw kan? Jak kayat nga da sa bali ama isawang mo kini papa. Jak kasapulan ti kwartam ita, Lindon. Napatpatag ita kanyak ni papam. Anya ti kayat mo asawan? Agayat kanyak ni papam. Iso adinak basta mapapanaw dito'y hideout. Talaga arupat kwarta ka! Tidak piwiran Lindon! Bata mo, Dolores! Anay ko! Anya ti mapaspasamak dito'y Lindon. Apay asaksak tam ni Dolores. Ani, kaya't nakapatayon ni Lindon. Anay ko nagsagit. Sana po doon ta, papa. Dramatista dayta, Doña Dolores. Iswa di mo patpat yan. Pudno ti bagbagakan eh. Kaya't nakapapanawon dito'y hideout. Nakabutbut ang dilindon. Kaya't nakapatayan ako. Awanan ka itibain, Doña Dolores. Inarakop mo pa yan ni papa. Ala, di ka nagsangit, Dolores. Siyak ti makamukin ka dito'y hideout. Agnaid ka, aging kay ti kay kayat mo. Oh. Nangag mo, timbaga ni Papam Lindon. Di nak mapapanaw dito'y hideout.
Gapota agasawa kaminton, kini papam. Aniya. Anti Ansing, nadadaal samot ng timaki na ti kotse. Jack matan mapaandar. Ay, ang mga nunalamiisan laang ti makinana. Padasan pa ya pagandaran, Diana. When Auntie? Talaga saan nga agandar? Saan ka di ako kuha tigayim mo dahito ako, Diana? Wan, Auntie Ansing. Binulod ko la itigayam ko. Kasapulak ngamin iditilugan amang sapul ka ni Ruben. Ay na, ipatarimaan ta dahito ako, Kalpasan na, isubli mo ni tigayim mo. Angam, awan ton ti aramatan ta akotse, no isubli kon itigayam ko. Kababain ngamin, no di mo isubli ti kutsi tigayim mo. Amang ano kasapulan na. Auntie, Bumabatan dito yung kutsi, taumawag ako iti mekaniko. Kalpasan na, isubli mo na ito ako kutsi, tigayim mo. Ay, hagiyamanak, si mangputmutlangan ti mekaniko. lugan nga agpaiso ti mekaniko ti simangpat. Apayanas daw ka nakakita iti lugan ti mekaniko. Nginginaan ti lugan na. No sa anak nga agbidot, milyon ti bayad day ta alugan. Bimaban, kat saan mat ngaglanglang nga abak ng ti mekaniko. Nakaskas daw. Mabit lang, Diana, ha? Di na konsuruten. Siyak ti makisarita iti mekaniko. Wen, auntie. Inasit ganan ni Auntie Ansing ti mekaniko. Dayjay, kasarsaritanan. Apay adi na kaya ta sumurot akkan kuana. Tapno maibagak ko iti mekaniko ti parikot ti kotse anadadaan. Apay akas lamadandanaganak. Awan mo ti amok apakadanagak. Nagpigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Diyos ko, ada nga ta saan anasaya at mapaspasamak. Kumusta nga ta ni Ruben? Sa dino nga tan ti paglimlimangan na ita. Nakakaasimot ni Senyorita Diana nga agpampanunot. Do sa dino itan ti ayan ti kaayan-ayat na. Sapay la kuma. Taawan ti dakes ang mapaspasamak, kadagiti ipatpatag ko iti biag. Takrot kagayam, Ignacio. Apay adi mo pa'y lakalbitan ti gatilyo ti paltog mo, tapno malpasan ti amin. Wah, tuso ka talaga, General. Ayok ka! Di mo di paturong kanyak ti paltog mo iti sirok ti lamisaan, Ignas. Nagsarita talangan, itinarapat. Awan ti panagtal ko kan ka, General. Di mo iyaw awan ti damdamag kan ka. Kaya't ko pa iti agay ayam. Anya ti kayat mo asawan, General. Kaya't ko ti agay ayam, itilin ng mga kantinarayan. Anya? Kabalan nakpay nga taas sa pulen kan kamatan. Padasag ita. Oh, ibundaris ng tilang saan. Katimarayan ni General. Oh, kamatak ni General. Oh, dayjayan ti awanan bain. Kasla mga asar. Itipay kaadwan ti tao tinagtarena. Kamatan ka iti sa dinuman apapanam. Oops! Oh, pinaltugan nak. Oh, delikado dagiti tattao dito, sentro. Mairaman da iti renupat mi kini General. Oh, nagpaputok manan. Bumalasak mat numaway anak. Oh, dayjayan. Nagturong iti parking lot. Daytoy mo ti para kan kan. Ah, sadyak ng puntaan. Naglingad iti kotse na kaparada. Agpatinggaak mo tan dito. Ah, nalabit ang nabanubin ng agtartaray. Isong aglamang langan. Si putak ang imbagtap mo saan ang makadayo.
ko nakapsutan nga agtaray ni Ignas. Hanggang napigsalat ta. Kabalan na pailat ito maray. Siyak matita tinabanog. Tayjay. Ang sipsipot ti awanan bahin. Iparang nati ulo na. Paltug ako na. Naglingad adagos ti awanan bahin. Talaga na parang taktikan ako na. Kabalan nalis yan ti pala ti paltug ko. Oops! Bimbales ti awanan bahin. Mobil dagiti polis ti sumungat. Namuanda nga dagrarangat dito'y sentro ti ili. Iso nga'y mayda. Isolated case lang dahito ang napasama. Nakatarayan di ka rin nupa ko, Obing. Sino din nakarangat mo, General? General. Dayag pangpanggap itibiyag ko. Hala, mabalin yun ti pumanaw, tanalpasan ti rin nupak ni. General, sa dino itan tinaparandya ka po, Soryo? Jak ab mo. Amang ano ti mayaman. Anya? Awanan ti rumbang, apag danagan nyo. Gapo, tawanda ka sa napasama kanya. Apay akasla ka na bambanog si Mang Pat Ignas. Anya tinaramid mo itirwar? Ha? Kuha. Nabanugak lang ang nagnaanagawid. Anya? Apay ang nagnagnaka kat adamat pagpletim iti jeep. Kaya't ko lang timag na. Tapno adamat exercise ko, Celia. Di na kun pakadanagan. Yala anak man kindi iti danon nga inumak. Mabitlaan nga rod, tamangalaak iti inuman. No saan adimteng itay dagiti pulis. Nalabit amay sa kada kami ken ni General Barbosa tinatay. Ngam sa anak ang mapukawan itinamnam. Addan to panagkurus ti dalan mi. Nasirip kan tuso day di a General. Adto'y titangdan mo anang tarimaan iti kutsi ti kanakak. Ikan kamat ni ti pagpletim nga agawid ta ibati mong tilugan ditoy. Wan, madam. Di nakawagan iti madam. Nanaansing ko namlatan. Pasensya ka, nanansing. God bless you. Mala, agawid kan. See you. Wala na. Mapanak nga rodan. Natarimaan ng ti kutsi a binulod ni Diana. Mabalin nan nga isubli, takababain mo titigayim na. Ante Ansing, apay apimanaw di mekaniko. Imbati na matantilugan na nagpintas. Apay nga umisam ka, Ante Ansing. Ibati na kanon tilugan na ditoy. Di na kano kayaten. Anya? Wen, Diana. Ipadawat na kano kanyak tilugan na. Anya? Agsasao ka kadi iti pudno, Ante Ansing? Apay ko mga aramidan na tikasta. Ay, kwa. Tinasayaat. Awaga mong tigayem mo ang nagbuludam iti kutsi. Isublimon kan kwa na. Kaili ko na makita ni Diana. Agam saan pa'y amabalin ngagparangakan ko na. Diyak kaya't amairaman iti riribok ti babae nga yayatak. Ipang pangrunak pa'y lati planok amang patay ka ni Lindon. Aginggat si bibiyag day dya tao. Sa anak mo't ngagpatingga amang sapol kan ko na. Kaya't kung aggibusan ti kinagdakas na. Ipalakam kumatkan ko na ti sakit nga inarabid na iti pamilya ni Tata Ignas. Kastamat tan tinaramid na iti relasyon mi ni Diana. At tignaya ko na. Sa pulak manan ti pagpakpak niyan na. Anyat kat katawaan, Doña Dolores? Awan, kaya't ko lang ti agkatawa, Lindon. Dadael at talagang ti ulom. Sana dadal ti ulo.
Naragsakak lang, gapo taagayan ayat kami, kini papam. Agraraman ka talaga niya. Anya manente pakpakan mo kini papa? Nabirtod lang ti karisma, Linton. Damo pa'y lapan nakakita kanyak ni papam, nagayat adagusan. Anya? Nakayawan iti kinapusaksak ko, kan tinabirtod nga isam ko. Ay, nagkanasan ti agbiag, no adabak ng akayan nayat mo. Di ka agkatawa. Kaya rigam ti alinta, Doña Dolores. No asino ti adu ti darana. Isumat ti kumpetam. Makaya Linton. Tinakulbagalan. Ipulong ka kini papam. Apay pinayabandak papa? Papa, Nagipulong kanyak ni Dolores. Kaya mo kano apatayan? papa, Saan ka ding imbagakon kan ka? Adi mo sagsagidin ni Dolores. Ngam apay nga inaramid mo pa'y lak. sige papa, patayan nak. Kabilan nak aginggat kay kayat mo papa. Nairwaman ti bagik abugbugbogam. Ubingak pa'y lang idi. Aramida mo ti kastoy kanyak. Linton. Kaano pa'y anagbalinak anasayat kan ka papa. Pasig akam maliti aramidak para kan ka. Di ka nagrason pa'y Linton. Pagsaya atam ter aramidak. Pagsaya atak, kunam papa. Pagsaya atak ka di jay kanayon nak akabilan. Kaslasaan nga anak ti pangibil bilangam kanyak. Anya pala tar aramidam. Kabilan nak aginggat kay kayat mo. Ay, di man kamat Linton. Limitam tirupam. Gapo iti panang kabilkan ka ni papam. Di nak asitgan, Doña Dolores. Saan kayam nga agkuriti kinalastog mo no adda ni papam? Kaya rigam ti aso apaspasurot iti amo na. Anya? Manipod ita. Di mon maramid ti kayat mo. Anya ti kayat mo asawan? Gapota ay ayatan nak ni papam. Sorotan na amin apagayatak. Siyak mat ita. Timang parigat kan ka, Linton. Anya ti aramiden ni Lindon, iti dayta nga imbaga ni Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.